Kad god se molimo ili čitamo molitvu, počinjemo da zevamo. Zašto se to dešava? Mnogima je neprijatno kada počnu da zevaju za vreme službe u crkvi. Ali u stvari nemate čega da se stidite. Ovo je reakcija na oslobođenje negativnog iz vašeg tela. Kada čitamo molitvu, tiho se u sebi molimo ili tražimo pomoć od Boga. Iz nas izlazi negativna energija ustupajući mesto pozitivnom i dobrom. Ako vas obuzima ljutnja, bes, zavist, ta osjećanja moraju negde da odu. Zbog toga počinjete da zevate, čak vam se ispava. Zevanje se takođe može javiti zbog opuštenosti koju čovek osjeća dok se moli. Postoji neko verovanje da je zevanje tokom molitve znak da je neko nešto loše pomislio o vama. To znači da vas mračne sile pokušavaju sprečiti da pročitate molitvu, očistite se od negativnog. Molitva nikad ne sme da se prekine. Stoga, bez obzira na zevanje, nastavite da izgovarate u sebi. Nakon ovog osjetit ćete pročišćenje kao da u vama nema više ništa negativno. Ako vam se sviđa ovaj video, možete pogledati i video koji se trenutno nalazi na ekranu.